Ozai Hemlet akhoi body building gi body fitness center adagi sigi je kamai toroga Ozai Hemlet na kamai tor mai pak na khungda khibage haibagi matangda ahan mamukta da oza dai khangjani mase impact tv nai bu mafam se kawbi nong to bo ai handan thagat sari taseng nai matau karam na kamai tong na Manipur asigum fitness center se por ke haibado ai samlap mati ama ai haijage taseng na di ai si angang ore hitaki akoi yamba singna ai bu mapan da laik tam thabi bani ata mapan da laik tam tamna aina sana basi aduk mati ngaujaba pamjaba yumdi khangandana ada aina dum sana rakpa ada yumdina si ai si kari gumam da pau pi da baina nang kaidori kholi aina adum laik tami adum khumba do la sadi moina ai si la sadi moina yuna saure ai si saure ha ba kai gonda sum lai salaga pau pi da baina kaidori nu khangdramina ba khangdramina moina aingonda la sa paisa bu thakre kai lamda no za ai si pune da lai tam thabne walamana adra ai si sum tom la ka moi si ai si tharaktre nang number 4 sa mani na ado ngausana mani nang ado to mani am saure sarabudagi ai si ai haidok tam lai thabuki tawre ba part time job oina ai paisa ta ka odi kaujabne ba ado koga na ai si sana kan da ai si 2003 sita ai si India gi oina yana ba oina ina koi north east ina strong man of India se ne tatar je lowe law kan local paper nung la kan da koi yam jing su ura sa moi su sana ba je khoi gi body building da politics ai je politics sana ba ne ba ada ai je moina strong man of India ta si da moi se adu mate moi se hana khalam da koi to tho khenare aba ta mai sum sana sum matang nang sana ko si da ai je India gi ai je 4 times gold lowe adu ka strong man of India ai je ahum mak lowe aduga Maharashtra state ki oina ai 7 times champion oi aduga Maharashtra state ki oina strongman kham kanda ina mari rak lowe okay aduga Asia gi bronze lowe aduga world gi mari am khale adu lebok thimna world gi dai ama bu chalok tre amana Slovakia da amana Sweden da amana Hungary da amana US da ai kai gum problem khale da amta chacha hodre adu gi chatta bu yam nuai ta budi field am phojai adu kamai to nai Manipur proke have da ai si other I trainer in a course in a lady course will have to say other certified course of where we trainer on I certified swim the cow with Hydra. He feels that. Are more is a Bangkok Salaga a training course over there. Are is certified where a tolle and honey from Hanzela. Hanzela Matung is the I UK the Tabuxi Pangeva. Okay. Other Pang was the Offolakans I Satre by the Satre have the akoi manju yaad reba imana jo nang salano sakrana halakani chung khang dena kan dai almost pune da sahi 16 17 years jedum nei thorom ne sung thok tana okay aduga ai je mu klaka nai kon wakal ko khale o aina khalu wakal je kajitam je ai Manipur sharing to ge je ai chap chap wakal non khalga ai Manipur ai hale halaka nai Manipur da jaga yenge mafam phange ai setup tongna ba kana honare honaba matam sida akoi gi ai gi yamba keno se ai gi yamba kugi social welfare thau to le yamba kumuje mana Manipur da gym kanara mana gym kaino khangdamina yamba kumusina salo nang ada thau to ni to so UK ja ino chau aduna paisa talo so adu phani khore la sa ina swam pam dreba paisa tan base kai gino haida ai kaitang de Manipur ai khong butang ai je Manipur ma samoina kaitang share tong nge ba mem da ara share tong buse da ai je la aga gym setup tore Tarukanda, akoi yam position di siaro ilegal gym yam ena hai. Adugi moina di aina hangi gym di moina wakal loksan mangam daba. Aina hangi gym di foreign gi loina equipment sinraga. Manipur yanan ba pointer ma oina aina akoi nupa nupi sana ba yabai gym se. Aina yanan Manipur da hangki bane. Okay, aja akoi gi sahi khara gi mamang da sahi taramu gi mamang da di akoi gym budi am laiba aduga body fitness ki oina nipi gi oina kano to busidi udeba. Adu akoi Apunba fitness center se sisina ihan han bo oidure khoi gi nipi gi fitness ki oina khoi gym maya malek lai je ozagi sina han bo oidure nipi da sana base unisex oin sana base ai sina han hale gym na su as a professional to so aina mai put ihan hale adu ga ki Manipur su gym budi mayam lai ko adu gym na am na yam phai yam harawi every cousin ko ya khoi gym thamba phai
afaba sama sama afaba khunai am senu huna bada hakchang phargati masana adum character ji sumjare ba singchak ti sabadagi thakpadagi adu gi yam harau jai hang bajing hang biu and ai simani comment pijaning ado oza akhoi apunba fitness se hujiti brand name amoina manipur di pra yamna maming chale haidare si se si body fitness ki kano si business si se kam mai pakung ngam ge habdu su khangni oza sim se ahamadi ai yam warme ahamba hobagi sahi muksidi yamna aigonda ai makan makal gi kano si thengnagre ado hojiti mi si yam phajana the Apunba Finance Center bu thaja bi mi mayam lakna sanadana ai yam dravda stop si 35 lay moi gi tolop nung pi ngami adagi plus ai bank loan nung ga loi thi bam ko ngami ai sa ju adum sidai loi chatle haidare ne si madi ai gi nungai se okay sigi Apunba Finance or atai branch me amju layina tajai ja ado sigi kano se business si mai pang no khona ko struggle thenar ko sing du jo oja khitang phongdu bi struggle si aham bada khorok pada mai chang nai ta ba nungdang se na pung ni pam pam ba hangni adu mai matam la ta juputi mai loi na pung mai problem ko khre adegi hojik ki khoi gi kari Manipur lambi thong phatta ba ki ta ja jo lambi rim short chu matam lambi swai am de ba hojik adu gi nungare adu awaba mayam ho ga hojik ti mayam masak khangbi dana adi mayam na pambi dana jim se adugi matik nuaina adugi matik client lai haibdare okay ado khoi sum gana to ganda Apunba Finance ki center je mi yaman gi dana ayuk adagi nung din adagi mai sik me yaman gi dana gano to bu leitre khotre adagi si su gano to je aduga si je ozagi Apunba Finance ki amna masak nai ba hair gadi khoi transformation challenge kun ta jabda sahi khargi mamang dagi tajari si gi se tasingna si transformation challenge na akhoi body builder masa fitness over sing je kam puto poding ngge sigi keno si akhoi tournament haga challenge haga si je kam kana budi ngamyo ja masi masamu fit over se mioi lising mathakta puthokre kai roda akhoi na transformation challenge na kuna sili side 2011 ki sen bani handa ki je several times neba koi sai ko ni let na cheleba sai da koi profit fund gi nung gi amta na teba koi na isana ayam na tawjira loi sen mangak tani adi de koi kanam khana sponsor to ko yawi to biatra ju yawi aduna sagi transformation challenge selim nam di kari no da Manipur da healthy society em sem na gi dream da koi na chang jalak pa keno ne step ne ba haidi mi khudum ma koi na Mr. India pothok pangam de ba mi haidi Mr. India ta ba haidi masagi tongan bar koi gi unique khara oi da bi ate body जो मकल साइकी मकल अहुम थोंग ले एक्टोमो मेसोमो इंडोमो कोने लेबा अदो तोंगान मेसोमो कामुजिना सानागा दमने अदो फिटनेस ओबदी एनी बॉडी टाइप्सना कोई फिटनेस ओनबगी ड्रीम दा पुना पांथोक सखिबा अदो मलबा ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज नेबा हयु कमिटिन चथरिबा हयु जिक्से था अमदंगारि मी केजी 3 हेना ताबा यावरबने वेसे अदो हारि सिन कोइदा विदाउट एनी ड्रग natural one tahan bani aduna simaina loina masamu fan bagi asada transform challenge hodoki bani okay aja si transformation challenge je akhoi gi sahi kya degi to mamang sahi kya mung degi to hor ki bano aduga si gi sina akhoi gi society si da kana impact kya mu pi bagi have du sa si da habira mun transform challenge 2011 ni ho bani and ho dun ji show 2017 ji tarel sure ado masi kana basidi mayam da aduk mati kana pere mayam na harao bagi feedback pi bang kane ko da snoi na silji yam phai yam na kanai noi soina tum sangnai sinbu yona mayam gi bor pi bum tare ko jimi se za do yone akhoi Apunba Finance adagi atopa jim mayam jo hangdung na ri ba hoji jim makhan mayam ma za gi nagapan gi saiji de mathang mayam ma hangdok ba hoji uje aduda sigi mayam ma competition mayam ma tongnar ko sida za gi business adi impact leibra adagi si hena promote obra sigi kai phibam legi habdi aduju khangjini masi ai motadi jim mayam laga aigonda henabu aigonda profit and gain tawre haidi client jingji amada chalu jama chalu usna adum aigonda yam loina laga sana bhaidare
तसेंग मकीदी आई मोई मैम की हांग मैम जी अगेंस्ट नते तसेंग जिम हांगे है सर्टिफाइड यारो हांगदमनेबा लाइसेंस यारोगा सर्टिफाइड यारोदनी मपान जिम दी हांगनदेबा अदु अकोई सिदि दम हांगी अदु हांगिसि फै आइदी अकोई सेंग हाबदे बेंडर मसिंग यामबुदी जिम मसिंग याम फैदना ओके अदुंगे असादा अदुन मेन खंतो आइदी हेना हरावे ओके मतंग सिदा अकोई ब्रेक अम लौजगे ब्रेक की मतुंग दा यामना थुना हंजरके इम्पैक्ट टीवी बु मेंग तादन लेबियो इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर की अखोई अमुक ब्रेक तेगी अमुक हंजरी मखाताना ओजा हेमलेट तेगी खंगनेंगी से ओजा कनो ओजा इक्विपमेंट में हम अखोई मपान तेगी मरुइना अखोई मणिपुर दी इक्विपमेंट में हमसे कनो तो नते अतोपा अखोई चंडीगढ़ गुम्बा तेगी दिल्ली गुम्बा तेगी कनो तो बुंगाक्तने मैम से चलागा सीधा जिम हांगा ओजा कनो तौरिनी ट्रेनिंग में हम तौरिनी तेगी एम्प्लॉय में हम थंगलेनी अदुदा ओजा सिगिसिदा ओजा सक्सेस ओइरे अखोई ताजरे ओजानासु लिबिबदे खंगे अदगी सिगी सक्सेस ओइबजे प्लस अखोई बॉडी बिल्डर मैम अमा समा अखोई सोसाइटी सिदा अखोई मसा मौ फबो मैम अमा पुथोपा गनो तौबसी सिगिसे सिगिजे करमना सक्सेस ओजा पैसा अर्न तौबुना सक्सेस ओइदिरा नत्रगा अखोई गनो तौबुना बॉडी बिल्डर गनो तौबुना सक्सेस ओइदिरा कमाई तौबुनो आई से बॉडी बिल्डिंग जो अदुम सानली फिटनेस जो सानली अदुग तसेंगना प्रोफेशनल ओइबा बखोगी नेशनल प्लेयर गुम सिदे अरे अहन सीनियर सिटीजन गुम दे आया मतम 50% डिस्काउंट पिगा सानन चले अदु तसेंगना दी हाना मतम द जिम हारगा बॉडी बिल्डिंग की ओइना उइयबा मसा फाबगी द ओइना उबा मीजिंग जिम हारगा दी मा बॉडी बिल्डिंग थोक या दबाई कम वखलो नंखो लेमेबा जिम हारगा दे कन मते फिटनेस नेबा मख्वांग नाबा मीना ख्वांग नाबे कोने ट्रेनिंग पीगनेबा अदिदी मागी खु नाबगी कोने ट्रेनिंग पीबा सोजा फ्लोजल लेगा सोजा फ्लोजल मागी तोंगान तोंगानबा लाइना दुगी मतुना कोने ट्रेनिंग पीबा ngमदु फिटनेस सेंटर हाइबानी मदुगी तोंगानबा कोई सबसाबो ट्रेनर लेजै कोई सबसाबो इक्विपमेंट लेजै अदिगी हार्ट पेशेंट रे बीपी लेरे कमाइना होगनी हाइबसे सी हाना कोने ऑल ट्रेनिंग ए करिगम जिम जे सानदरेने मी मसादली वांदरे खलसेबा मदुसो कोने कमाइना फासेट पीदगे हाइबसे सिजो कोइना सीपीआर ना कोई ट्रेनिंग हम खयोरेबा अदुना कोई स्टाफ सिं सिदा कोइना कोई डॉक्टर कौरगा कोई ट्रेनिंग मक्ते तुम पिहले अदु मोय लोइना कोई अंगांग स्टाफ सिं से अयामना लोइना वेल एंड नॉलेज लोइना लेरबा अंगांग हक्तनी ओके अजा अखोगी नुपीगी मरुइना को मरुइना खो हौजिकती अखोगी जिम अजागी जिम खतंग नतबिदा अतोपा कनो मयामदसु नुपीसिंगी फिटनेस ओइनबगी यामना कनो थेंगनरे अदो खेनरीजे अखोगी बॉडी बिल्डिंग की कंटेस्ट था वुमेन्स की कंटेस्ट अखोगी मैम अमा अखोगी मेडल मैम लोबो मैम अमा अखोगी ताजै अदो अजागी सिददी अखोगी मरुइना अखोई फिटनेस की कनो अयाम बोइना कनो तोय अदो नुपी बॉडी बिल्डिंग की कनो सिगा अदगी नुपी की फिटनेस सिगा डिफरेंस है मोज अमदुसु जिम सानरिनी अनिमक जिम सानब योट कनो तो बंगाक्तनी खेनरी बसे अजा करी करी नो एक्चुअली दी सब माने अदु तसेंगनदी एक्चुअली द साइंस है तरेको हमजिती सानबजी साइंस नेबा अदु साइंस की मतुंगनदी मतमोन कोई मणिपुर कोई जिम जी हांगांदा याम अवाब खरा थिने खाइदि लाइबा नुपी खुदिंग मक्सी मोइना अखोइदा करी हांगवेदा अखोइ नोइ नुपा दोना मसल काबा पामदे नोइ नुपा यान मसल मतम का पामदे मोइ जिम सानब की कइगो नोइ मसल काकनेना अदु अखोइना पदला संतोएबा नुपीना जिम सानब मसल कारोय काबम जे थोकते कमाई कागदनो हांगांदा टीवी दा मसा फुबा नुपी मैम थोए अदु अखोइना तमकपकी अखोइना खाबुई मतुंगनदी नुपीना मसल कार जिंगि एम स्टेरॉइड सिना का मसल कागनेबा आइदी मोय नुपी के हार्मोन कोई हार्मोन खेनेबा अखोई यार हार्मोन जिदी मसल फॉर्म तोबी अगर नुपी यार हार्मोन जी मसल फॉर्म तोतेबा अदुना सागी नुपीना जिम हेक साना कांदना मोय मसल सु फॉर्म सु तोरे अदु अखोई की नुपी सिंग खंगदे नुपा खंगदे जिम सानाबसे से 30 मतक सानाबना हेना कानेबा कइनो दा अखोई की बोन मेरो से बोन मेरो से कुंथ्रा मुख सुजगदी कुना सुंजे तोक्चरेबा अदुना बोन मेरो से सुम मयाई सुम होरे सिना कांदा अदुने कोइना वाशरूम दगा संगा तु कांदगा कोई हलु का सरु पेक तेजे बोन मेरो याव दबैनेबा अदि लमी द का बुका एक तु कान त नुपान पि त सरु तेजे से सरु की बोन मेरो याव दबैनेबा अदु याव दना मरम उदुना
sagi kan tini adu sagi mu gym ni sana kanda amuk regal revital to bangam meba amuk sung to bangam meba song kan koi ko ta phau tham ba se sabada na koi bon me tham kanda khai khai koi sin bangam meba ari plus ni bi ke am kana ge da gym sana ba nu pi am tana nu pa skill khui ro eba adum turn up wele ge ne ba turn up we gani ari mu plus nu pi ki saru gi laina se ayam mana nai sami mung da 98% di nupi da koi saru cancer bone cancer si am nagal level adu plus nupa da 2% gum se kai no da nupi gi hena naisina moi tha gi anga am pokhi ba tha gi pero lak pase sidai da moi calcium an ja to mang the ba adu na si gi laina si nupi da hena na ba adu gym sana ba nupi da saru gi laina na ta roi adu plus breast cancer je ang gi chocolate ko matung ina kare hai ta ra koi na anga ama pokhra ju tha hum de moi feeling to da masa ki figure set mane hun rakpada masa ki figure soi ni kai ni khama da moi se yam chechen na even feeling bu mapung phan angang ji pitak te ba adu i cell mayam sango milk mayam do tungjing raga koi breast cancer form em ma to bune ba adu breast cancer ji fine to kana koi mai ki se ji ta koi na i lung gai mayam je phaudu sa pungam da dagi adu cell me tung cancer ji form oi ne ba adu gym sana kana koi na fine to kana sing ma kopa sing mayam to kana saru ji line blood si line force pungam me ba adu gym sana ban pi ju ama ba breast cancer ji daro ba adu sakol ha ma si je india da yam naram me ba lai thi sai gi lai hagel pe country mo ba adu mayum theng na pan ba ki sana bi ji lakpa ri yum par ju pan ju ai khal le ba magi just feeding kaim da to sel ji pham je le bina sajin ji yok da ba na so mai chang ji india da yam no wang en lo we mayam atop country sing ge yong kan da de okay ojana khoi gi khoi body fitness adigi gym ni pina gym to bu kana ba sing ji advice bi ba de pokta bi ba de ojana habi jam na khoi ying bi ba bio sing su yam na kana ni khale aduga oja khoi gi ojana khangni khoi na khangni ji khoi steroid body building gi contest amada khoi gi steroid sina ba se steroid sina ba se pra ben body building gi kadang wana de any games da ado moi ni bi khoi body builder me am thulai je ojana steroid season raga di to en hain ado moi ji kamai daraga moi body building contest moi steroid season raga di kamai daraga contest sro ya yari masi sengna di india di federation mayam le ba hoi mam federation mayam le na ma gi federation du mi yam khona ba ji top te am ta to male ai chap chana di field de ai wa ngang ba do ai nuai tre adu bo si de ai si ngang jara roi adu ga sai gi akoi ni steroid sina sana ji de akoi isa nei sa ma mangan jab ne ba steroid sina kayam gi matik harmful oge je moi khanga dom ni sina ai india gi mister india ang dor madun ai lab pati ai na hygienic ba ai mister india lo ai lab se da life hing don te ba magi sana bagi as a hobby oina pamja bagi nestreng gi himalaya bagi sana bati yai adu man steroid sim ang kapsal man sana bati ma masa man jabni adu side effects moi loi khanga bane ba some can ba skin allergy oi ba adai di ma ji even sexual monda adum magi film bak tok de ba sahi khara ni matung da adu my lab se masana mangan jabne ba steroid si agai sin odom ne ba yam cham cham ba koi protein ora ka jo sanga de gi jirom di lo bi yai na adu hauji ai gi center si dai kari gum ba ai angang ai da supplement bo yon gan no nai advice to ai di protein ji hel ga di mon kidney dis or oi pe ba ai di kidney protein mam hel ga ne ba koi na fat kai da koi deposit ai je aro nupa na noi ba hobuna waist da na hobune ba noi be khor ko je nupa ko di mok se ai ma waist da na noi ba ko ne ba nupi na hobu kai thau kai da hip te han hobune ba mai khunu ji kha khenari ba nupa ga nupi ga je ado body type su ani suri ba pear type ha ma ga apple type ga koi adum jeng biram ga ne ba ko pear type sa ga na mi je nupa ji nupi jo pear type sa ga di akoi gi matun ji tum ga makok chaw je body mathak chi picture ga na swai hip te khakau chaw je sina koi na pear type ko apple type ha ga na mathak koi chaw makhung pitu pikpu je ado sigi tongan tan ba pear type ka mai trend toni apple type ka mai trend toni ga je tongan mai training lei di ba ekta ngasi je pung ahum sanaraga
ai to wait ta do nte ba mai sa bagi ne adagi timing mai exercise nu exercise hena sana ko ma wait ta ro ba mai gi rest to bi matam du le tra di muscle ko na mu sana kan muscle je adung matik se ga ba muscle ba sam sam am ta bi se ko na repairing to bi matam pi tra di and restless ore ai gon de adun hena jo harmful wa sana ena ne ta pangang sam ju ya de okay oza em no je aduga khoina oza gi oza dei khangjening se khoi gi hauji oza waina oza gi AFC ne am kana sahi khara gi mamang digi changchale transformation challenge se sigi sida khoi gi kano gi body mass index ta kano tawbro oza aduga sigi je tha kya gi manung da khoi gi my body weight se gain tawbo or loss tawbo kano tawdini adu khangdaba kano mayam zero bani viewers sing adu oza gi transformation challenge yamna maming di challe adu sigi matang da su oza laing je oza kitang habiram transform challenge oigas da ayamba even doctor jin so haba yawi nako ji tha hum jida adu mati weight tai masi hakang chokane hana adu taseng di akoi gi mot ta di akoi fitness center gi site ta gi di madu hakang shwang leite kaino da koina nongmada koina weight ta han ba niwom ji leiba कोई साबद की 500 कैलोरी cut तौरपा कोई नोंग दी आम तो 22,000 आरेगी 18,000 फाइना नुपी ना 18,000 कैलोरी नुपाद ना 22,000 कैलोरी फाइन कंज्यूम तो वेबा अदुगे इन 500 कैलोरी cut तौरपा एक्सरसाइज की 500 कैलोरी ब्रन तो थोबा अदु नोंग 1,000 कैलोरी ने बा 1,000 जिना कोई ना नुंती की तोकान दा थाम तोकान दा 30,000 कैलोरी ब्रन तो रेबा अदु 3,500 कैलोरी है हंदा मतलब केजी तक काय म्हणते अदा नुंती 1,000 कैलोरी हंदा कान दि अदु थाम दि किलो निपान ने सिदे याम लाइन हंदा बिया द्रा हक्चांग छोकतना कोई दिसार हंदा हायबने पूरा फास्टिंग तोरगा कोई वे हंदा हायबने तेबा मची मची सौ नुंग दा मंगा तो सौ हायबने अदु तौदबु पुक थनम ते सा दा बाजारे पिट 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 साबिबा अब सारा मतुम सिदा कोइना 500 तो कट तोरनी अदु नोंगदा थाम दा 8 किलो हंदा दा थाम दा दी 24-25 kg di handa da kai debi hakang thotun sin okay ozoi gi sigi challenge da yaw no price money su lupa la ama advai lei mane adu gi di amna hoi gi competitor su hoi gi participatory su yam adu na sigi price money su yam ni na kano tong no khotna da hoi jin ta ja da kano sarai hen ba adagi kano to heavy exercise to ba adu ma su kano to adu ma mayam to ozoi gi moi body just hoi moi challenge gi picha khara gi damak to moi masa sok po pa adumba kano to chu dum hoi na tai aduda sigi positive su negative su dum le mani aduda mi khara di hoi gi exercise to ba gi body hoi gi diet control to ko pa masam no ram adum su kano to adugumba hoi gi price money gi damak to moi na kano to ba yam na heavy exercise to ba di dieting to ba adu mudi oza kagi lagi have the khangni dieting si yamna akhina diet khatan control toroga koina weight si handagane ba diet khatan control to handaka na koina weight si diet control toroga kaim sanade bida mana weight si kg ma tam tam da muscle je 1% loss to ne ba adu mana tham ma kg manga tare khalo ne adu di tham da mana kg ma tam tam si da mu adu 5% muscle loss to ne ba dieting do to buta adu di man the harmful or ni massage anaba mala ne ba yenguda sapat na ko adu akoi nai with surgeon with diet to to have never sanabi have never kanam khana full diet control to ga same cha de to ga thol ko adu ne koina question over na thame ko ga question over is the koi finance minister judges na pi do mana diet control to ga ka end cha na thol ko hai de mark to lu ka ka du ne ba akoi di diet cha bi raga sang na surgeon to ga nangi hana salam ba behave to sem to hai ne ba akoi gi dream din we na sa po koi pisa pi ge hai ne ba sirei da koi Manipur government ni kana de kem de sponsor koi am to lak na the ba akoi na khali wa dream ji apun fitness center na we na sa po koi pisa pi ge hai ne ba sahi gi okay oza gi transformation challenge yaw re ba keno participant koi gi keno gi FC da yaw ba natraga atop da yaw ba atop ayam na oza gi gym da yaw na ayam dum fast tai kholi ga na ayam na exercise to ko pa adumaina to zu tai ado zikam chum jano have masi ta de koi da ta da mayam yawi
मरक्ता सेकेंड के यालबो जावी था यावी फर्स्ट हाफ जावी अदु अयामना मोस्टली दी अकोइना होस्ट ओइना कोइ नॉलेज अकोइना हेना लेबिना अयामना कोइ द लोइन ट्रके तरो सानाबो लाकपनि अदु अकोइगी सिलिप ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज दी अकोइ गक्तंग सानदब यादे हाबते चेंगा गेरा इरोइ गेरा लमि चेंगेरा अतोप एनी जिम सानगेरा एनी मन अपाम लाइन चलगा सानोबा जोगा सानगेरा इरोइ गेरा अकोइना ताबे थाउमिना सा फिट ओइ वेट हंदलु नसागी बेमै चचान थमु अदगी फेट परसेंट चचान थमु अदवाइना थमगा लाकपिउ अना अकोइ अदुना बकोइना बिफोर अकोइना फोटो को नमिसे अदुगी विटनेस नु लेनमनेबा कोइ हाना तमरक्ता फोटो को लौदेबा अदु तनि अदुना सिगिदि अकोइना अकोइ द सानदब अकोइ जिम द साना बातंग फास्ट हाफ नते अतोबे जिम सु मयाम ताव यावे ओके याम मजरे ओजा हेमलेट को न जदना अकोइगी हौजिक मणिपुर द बॉडी फिटनेस द बॉडी बिल्डिंग की मतंग दा कानारबो मयाम अम कानारबो पुक्ताक मयाम पिबिरम बगिदमक्ता अखोई मथंगी सेल मथंगी लेवल अखोई लेवल बु निमिता मो इम्पैक्ट टॉक टू मणिपुर पुदन लाक्सगे अखोई यंगबिरिबो पुनमपो ngasi oina di matang sida kainarumni yathang ni jari